babu 70 ka Riyâdou Sâlihîn fadlu ko ɓural al ikhtilatu jillondirgol moƴƴire ko woni ko joni argol jillondira binnasi yimɓe ɓen wa huduri e tawegol jam'ahim dente maɓɓe ɗen moɓodire maɓɓe ɗen wa jama'atihim e moɓodire maɓɓe ɗen wa mashahidil khayri e tawegol moƴƴireji ɗin wono hajju wono suumaye wono tawdegol qiyamul layli e yawgol ka humtorde e tawdegol ka jamaji e ka sadakaji wa majalisi dukuri e jooɗagol e jondeji jantagol inde Allah ma wondude e maɓɓe wa iyadatu maridihim e darugol nawnoɓe maɓɓe ɓen wa huduri janaisihim e tawdegol e fureji maɓɓe ɗin ha wattine homo wasatu muhtajim e yanñalngol hatto yimɓe maɓɓe en alegoye okkorgol tampuɓe maɓɓe ɓen wa irshadu jahilihim e fewnugol majjuɓe maɓɓe ɓen wa gayri dalika ko hina ɗum min masalim immorde moƴƴireji maɓɓe kamɓe julɓe ɓen entereji maɓɓe liman qadara wonande on hattanɗo alal amri e dow yamirgol bil marufi ko moƴƴi wannahay e haɗugol ni mum kadi ko aña wa qam e nafsihi ko ɗum woni e jogitagol wonki mum kin anil idai e gaayi ko ɗum woni lorrugol hedditiɓɓen wa sabur e muññagol alal ada e dow lorraji ko yimɓe hedditiɓe ɓen lorrata on tigi kon ɓural moƴƴere intérêt nafoore kon koye ɗi piiji ɗi kontuɗen ɗo ilam andu ya akhi annal e ikhtilata binnasi jillondirgol e yimɓe ɓen alal wajhi e dow bange alladi on dakartuhu momi jantanima huwa al muhtar ko ɗum woni ko suɓakon ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kon nani alladi ko ɗum kana alayhi laatino e hoore mum rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya e dendangal annabaɓen salawatullahi wasalamu alayhim wa kadhalika ko wononi kadi al khulafa ar-rashidun lontiɓe fewɓe moƴƴiɓe ɓen wa man ba'dum e ɓen iwtirɓe ɓawa maɓɓe min as-sahaba immorde sahabaɓe wa tabi'ina e jokkuɓe wa man ba'dahum e ɓen iwtirɓe ɓawa maɓɓe min ulama il muslimin immorde jomiraɓe gande julɓe ɓen wa khiyarim e suɓaɓe maɓɓe ɓen wawa ko ɗum kadi madhabu ni laawol akthara tabi'in ko ɓuri ɗuɗude e tabi'ina ɓen ɗum woni jokkuɓe ɓen wa man ba'dahum e ɓen iwtirɓe ɓawa maɓɓe wa bihi ko ɗum kadi qala Shafi'i wa Ahmad imam Shafi'i wa Ahmad o maki wa aktarul fuqaha e ko ɓuri ɗuɗude e jomiraɓe faamu islam radiyallahu anhu yo welaye woni e maɓɓe ajmayna ɓe dendagal qala ta'ala Allah dali wa ta'awanu wallidire alal birri dow ɗiggal ngol Allah watta ko ay kulgol Allah wal ayati ayaje ɗen fi ma'ana arɗe ɗen e fi ma'ana ɗum ma dakartu ko komi jantanima ɗo kasiratun hiɗi ɗuuɗi kono kadi ɗi fof ma'lumatun ko ɗe andaɗe wallahu a'la wa a'lam.